S prvim danima Ramadana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zvanično je zatvorena i muzička sezona za ovaj period, te ovom prilikom dajemo kratku retrospektivu muzičkih nastupa o kojima do sad nismo još govorili. Za veoma kratko vreme, tačnije od Nove godine, u Dubaju je nastupilo nekoliko zvučnih imena sa domaće i muzičke estradne scene, pa je tako nakon nastupa Gorana Bregovića i Nikole Rokvića o kojima smo već govorili, u Dubaju nastupala i Violeta Viki Miljković, a zatim i Dženan Lončarević. Iako joj Dubaj nije strano mesto, Violeta Miljković prvi put je nastupala u ovom gradu. Jako se radujem, moja karijera traje dugi niz godina. Na mnogim sam mestima pevala, ali u Dubaju prvi put. Inače sam i generalno u Dubaju bila prvi put, kad smo radili prošli put intervju, ali sam tada, znači u pitanju je bio Expo, bila sam preko Privredne komore Srbije sa našim privrednicima, takođe mi je bilo fantastično. To je jedan drugi posao, jedan drugi segment kojim se odnedavno bavim. Zaista sam uživala, Dubaj je prelep i poželela sam, prosto je grad koji te privlači, koji mami da se ponovo dođe, poželela sam da se vratim, da ponovo dođem i evo me sada opet poslom, naravno mojim primarnim poslom, ono što ja u stvari jesam, a to su moji nastupi i da se zajedno družim sa publikom večeras, da ih uveseljavam, da pevamo sve stare i nove hitove i pretpostavljam da ćemo uživati. Svojim nastupom pevačica je jednostavno rečeno zapalila publiku. Pevajući svoje, ali i tuđe hitove, Viki je zajedno s muzičarima na sceni učinila da se svi prisutni dobro provedu i uživaju u još jednoj muzičkoj večeri u klubu Q, a pored publike i pevačica je bila zadovoljna nastupom. Utisci su fenomenalni, publika je fantastična, ima dosta i, da kažemo, domorodaca naših publike iz cele bivše Jugoslavije. Bili su Makedonci, Srbi, Hrvati, Crnogorci, Slovenci, Bosanci. Jako sam srećna, a dosta je bilo i naših koji dole žive i ovdje su na odmoru. Tako da smo se svi spojili. Jugoslavija u malom i bilo je fantastično. Još jednom hvala svima i šta da vam kažem, utisci su prelepi. Nedugo nakon njenog nastupa u istom klubu nastupio je i dugo očekivani Dženan Lončarević, čiji je nastup u Dubaju bio planiran za Srpsku Novu godinu, ali je ovaj događaj morao biti pomeren. Nažalost, imali smo neki zakazani datum, pa nismo mogli da ispoštujemo iz ovih nekih razloga koje su nas zadesili, a u pitanju je bila bolest jednog od članova benda, ali evo, drugi put smo došli, obećano ispunili, pa ćemo vidjeti kako će večeras biti. Iskusni klupski pevač nije imao mnogo muke da zabavi publiku, čemu se i nadao na samom početku večeri. Pa ja se iskreno nadam da, ja nešto ne volim da se prilagođavam ni jednom trenu, ni jednoj situaciji, kao ni gradovima, ni mestima gde sviram, nekako sviram svoj repertoar, a iskreno se nadam da će ljudi koji su večeras došli biti zadovoljni sa svim onim što ćemo i mi ponuditi tokom naše svirke. Pred sam početak Ramadana u Dubaju se još jednom sviralo i pevalo na jezicima s naših prostora. U restoranu 21 gram, odnosno 21 grams, uz večeru goste je zabavljao akustični duet koji čine Ivana i Sale. Njih dvoje su na opšte zadovoljstvo prisutnih izvodili muzičke numere sa prostora Balkana, a glavna predstavnica ovog restorana, Stanislava Tončev, smatra da muzika predstavlja pozitivnu dopunu ovom već renomiranom mestu. Puna kuća, puno srce, uspeli smo da ponovo proslavimo i dobre ljude, i dobru muziku, i dobru hranu, sve zajedno. Ona takođe kaže da se nada da će muzika postati tradicija njihovog restorana. Mi ćemo se potruditi da ovo postane tradicija i da postane ritual i da ljudi znaju gde i kada mogu da nađu dobre stvari. Ovu želju iz restorana 21 gram su potvrdili i najavom novog nastupa koji je zakazan za posljednji vikend u aprilu.